liu me baka ni kua anda to meriku na bobola ka bi mama ni singa ni bulongo chune na lo mundo ni ambaki ya lebu na bibi sau lebu na kabo buwe anda na la ko bi singa to kosar satu kina na boli boli weekend menda na kita kata teken na bi kaiso na numi mena raw ni bakina teken na tambula ki na non di tostoso anda bi singa to kosar kita begitu bekim na wekani station ni samu chuma na bi siburbura na bi korbo bi bi tigu makalala na bi boli bola o di borong buli mai na singa lebu ni kua tumbu na bi susu da buri bitoka dia nanon tangon baru taki ada singa libungo da baga bina katiko ni roti wataki kia dari singa libuni ko turang matengali sefana ia sili membau wataki turang tau Andrew en kambani libuna Vodafone vitalo taki chunga singa libuni ko kito no vitalo chunga en buku ni vika sa da vitalo taki chunga bida ni singa sauci ka pombibi na singa libuni ko na kiana banga taki na e-ticketing drumbul bina na turang tau mbulu bina ka matengali mbulu bina ka yo ni mbulu bina tau nasar boli una numrongol cuma na 231 Waymon Road na korturang isu. Pagkalaglag sar nakasa tiwuts ko me mundo bang taka nang onong sa nakyan na sangay me lapiti taka na mundo ubeng karabi na bukun ralin bunwa na bukun ni e-ticketing card ko sa bang taka chika nang onong ko. Na valeu. Tomando via tornang onong mo bambola raram manda be kenda van dua sarna leno banua. Da varong ti na singal libu na ni kuah. Kiro ngale tengah mana tambah ni Vodafone me kiro mi vivara ram tengah me mbalet na visau kitu same garawati ko na tambah ni kad ni mbasi kitu sangande mbalap sa toko me kitu me duru me na stesen ni VTFM me mbalet ni kitu kilani leo usar na leo ni vanua erndo warong me na stesen ngo kitu sa maru takawali ni kitu sul begitu ngalal na singal lebu na ni ko me kitu me vivara ram taki na nito kat nimba singo na sa tiku rapan taka tiku na leni banua kito sa kira sa tiku na vera leni banua kito sanga tiku mengai katolu sanga bulu ni bulo tunengo mersa wanga taka kede na kadbu kito sa vivongi tikina mer ngole mai kina nito sto mer mai turun na kadbu wer na to se wanga taka tiku na kad makau sarau ni rangole nga may nanduan na nito sto sa na tiawan shop pero raw na may beso takina na non rakad makaw merbayan taka na kadbo. Baka na kaya bang tagis ko na kad makaw doon na tigilising nga baka may cut off date ni kaya sa ruta arutang ko na kaya bang tagis na kad makaw may sa bang tagis na kadbo ni baka ritaman tibira na sarsar may ratu tao na singili mo di ko Gua na kadbu ko sa may wain tege bucungo. Kandam-dam go. Kandam-dam go wata na kan rom go. Kandam-dam kan rom. Lis tali ba nung gutar? Do na cut off date ni kan bang tagis na kad makaw. Kito sa barita ko titiko sa kito kasi baka tiko na richo lalo. Ni kito sangat tiko me katul sanga bulisinga. Ko tikilisinga. Katul sanga bulni bolo tunengo. Me sara wain ta keden leni banua. Na kadbo. Ko na kadbo. Iyo na kadbo ketengo. Right. Nimbero ni tulis wa na kadbo e rongo repe kim ni leni banua. Kembali anangon man nga ko medo na katulus ng bulisinga ron rawang ta to man ta kino ira na we kanda. Bo mi bisa rososo. Era ta na kad makaw. Mengay katulus ng bulisinga sa seng talibang ta na kad makaw ko bang tagit ng ngongo. Baka ditek ka naman. Iyo. Kito kila so era tigo menyanu so era tigo na punan rendre era na senga ni adobo mai na cut off date ko ni sa tarong tigo mengo katulus ng bulisinga iyo era na rauni na may beso ta kayo kito sangati ko me katulus ng bulisinga mo era na rawan ni rasabi so ta karon rakat mer sa ngol mai mer may beso ta balate mer rauni na tika ubang taka na vika binaka kede sa tu erau ni garaba na kadbu nimper itu ngole ni na bu ni kadbu ke vika so tigolo mo mboti ni dona upgrade li pa doringo me nanam do kamba ni non rabu ke na liri benua er ke na parota ke na vika so me baleta na bulan na bising to do sara dona tarong baleta non taru chun liri benua wata na po ni balance ko chi wana kad makawa ke salo magungo chi wana nugu balance and dona ronan tola chini kalima sende turang matanggali wata ke ratu tau $2.15 cuba nunggu balance ni kad makawa ausa nangan rem satu kita kina nunggu kad ngo kina kad bo wata no balance ngo $2.15 ya na toso kina kad bo ke baka o kota mai na nomu kad makawa me sa mai upgrade kina kad bo na labo ke tu kina toso kina kad bo na senga ni rani toso ke baka ali na kad sen ni ko kota mai na kad
Oh, ide sen sen rangan ni soto. Iyo, baleta. Ide sen rangan itu so ke pakai sen nemu. Sianga ni tigo na kad. Imo mau produce ta nemu ka. Iyo. Okay. Iyo, baleta na ilavo tigo na kad. Lawo siguna kad. Iyo, me baka ngana bausi. Right. Kim to sana tarana kada. Sana tarana kad makawa. Iyo. Isu tagi mena kabu. Isu tagi mena kabo. Iyo. Na ilavo ya sana ngai toki tegi mo na kad makawa kina kadwo. Dono bo. Iya, me baka na bausi. Iyo. Ke baka tigo na ilavo no bausi ngio bailia. Iyo. Sana yali saranga ni ilavo ya. Dono. Na principal ya apply tigro roki na. Dono bo bena. Iyo. Vamos ter nirba cuma leu bono ni single boni kua dole suna ndo vital noa tolu se volo do se vandua tolu se volo do se rua ke vakai tuna no moni taro rakena ngau se ro ni message tuma bikitu ena messenger se live page ni vital noa ena single boni ko bombo tena kake te kanga ni vital noa da maindo pa tena buguni bikaiso artu sa daura katiko na lingri bingra me na kabane lebu na Vodafone ena ngau en na buku ni bata birna ngoni buli Iyo. non rekad Iyo, karena ngoni buli talanga na bisa talanga na non kad kona ka rom baka talaki na ka karkarao. to na liu manda kanda munda mo ira tu tau bo ni mama manda manda kina kona features mo e chigo na kad dan munda mongo na duindu ni kad makawa wata kina kai ko to mabika na kad vungo sa tongo rilinga muni Okay. Minaka. Na mateni ka kito me bono takatingo mateni ka me bisa umanda kad. right Na kini karonika ni sana ngai rao ni vai taka na ko na vika bu kede ke boka ni download taka ko na e-transport app ka bu. Ko na e-transport app ngo o ko ya sana ngai I wararo taka bi ko na mu vai taka na kad. Me baka ni o savia top up taka na kad mo tawa na kina nei labo. iya Sana ngai wa vai taka ngana no mu e-transport kad na nam telefon. Kene bali nangau no savia top up tawa na kina na kad na no mu kad nimbasi o sa sianga talinga ingole mo na lei lako kina store sia ngole tele kina dona booth na bus stand mo na lei top up kina e o sa na rawa saranga nyo top up mai na no mu e-transport app ko etiko no mu telefon na e-transport app ngo e visa na kaira ni takaw iya o ko ya etiko dona kina e-transport wallet na e-transport wallet ngo ke waka mo botawana o na to senga mai na nomu ilavo mai wana nomu M-Pesa kina nomu e-transport wallet sana ngai rau ne o top up taka kina nomu kad e una ngonongo iya orto na luengu au sa top up taka tikona no orto kad no ndambe tungana mai vale au sa ni top up taka na orto kad mai no wain taka na nungu telefoni na e-transport app wakatala kina me usa redeem taka rau o redeem tetala na sa redeem taka talanga wana app wongo sa senga talinga indana lain talitiko me baka nanga kena ka ena vinga ona sauchi vengo na sauti era leni ponu era le lain tiko me era top up iya o tiara ngai lakotal namba si mer le redeem na ka ke vengo sara ni ngarabi nga wana nom telefon kona e-transport app ka bongo dono bobina ke ratau son ro so cha matagali ke ka ro nin ro bebu ke mandane tikina go ba ba bo ranga kasetaki membaleta non pambibiura na tumena koro tu bonua na bika samito sekina ngona kambani wata kina non rasa na kira sanga me varrota kina mbula na bising to sar ena kina bangata kina app kina bika tala boya rinro matata mandangan itu kutugan single ko vir nang kasetaki segni mata wena talebuni kina bika tala boya mbaleta nanungu na ni tiko ni oke data mata tiunga ene tiko eso era ni relawa kita kirnangase ene bugu dibi kamen baleta nonra dua na in transport app pata ken nonra kita ka maina nonra sende main nonra M-Pesa kina nonra wallet doni tuku virnangase virna tambang gase rapa rongo cuma ni silibri ko mero ni rana magiti ko mero ni ramaro na bika eso balitil botang na bunongo ni bunga virna lupen ra cuma papalangi rata-rata cuna nek lube ko kira manto nunggu sende menunggu bondo na sende ana kumba non ra telefoni iranga leve katiko ena kena vanga tega telefoni daba na nomro itugu beira na kamera na maro sarwa binak yo na waleu nduanga na matenika kitu via vande teknga ni na app ngo e rorosar na bayantaka
na vuna baleta na ilavo na tosonga mai wana nonra M-Pesa wallet kina ranengai tosea kina nonra e-transport app. Right. Kona nonra e-transport wallet ya sana ngai ndau toke nei lau. Mera rani rangai top up ta kina nakan. Yo kambimbi merna nomoti ko mebakanga na M-Pesa na nonra pin code. Mera kuoni wa 72. Na M-Pesa pin code me ambalete sora rando ngona ratau kina bongor kere vendua. Sa sulle vota tu na pin code sendua angir mer sora. Kito be wa bono takatiko. Me kuoni wa 72 na mateni kana na no pin ni M-Pesa. Ambalete na no pin ni M-Pesa. Ya sa baga me sandola besar tunga na no mumbaosi. Ono chicken na ilamo. Era kanga era ni utapap ta kamenda nung kanin basi. Yo Otsoi saro ko ya. Wata na mo pinni. Me ku bagan don nirndo wasiana nonra pinni. Ke manin don lenga. Erostava sen donan renre erostava enan donan ngona. E tiko na nito customer care line ko abingarawi kino turanga taungo. E orto na nito customer care na 252. O ko na kena pa matela ina ngairani wasia. Na 252. Ve irna ngasedaki e tikutalanga ortona nito stoa nangonongo sa lebu sara te ku manganta na app sana bia malum valele na laini kina stoa era ni ngole meki na ngasedaki donan renre si dona tawo er stava era ni lago menito stoa meki to mi uke e turang matanggali sefna ya silme baro ni otomana maka na itukutu kaya matanggali na single buniku apa bibic ngabir nang kase baka satu vitalo cikene single buniku ha na bukun na luvenra irna ngonra cumi papa langi na bukun kera bako menesende be tutu siom bumbu kera maru babi nakana nonra wallet ngo watakina nonra pin number ko ya indolan nimbawo singo na tabo no mitukutu be ira na single buniku binaka turang matanggali vida batana na feedback ko me wareta ka kitundu digomenti ko na nito online ni 252 bako siving ko na gas ko ra sebaka ta chukuna nonra old card ni seno concession card mai verto na ministry ni social welfare erndo batarong tingungon na taroya ni era na takababata pa ni resing ni kilapin na katiko na takataka ni e-transport app mepkanga ni sabarita katiko na oturang tao nunggu itokaningo na kito satu tu bakarau kebakai tiko nangangande se tiko sona lenggar sota kaya eno bukuni peran ranggir mai serang oleh serang mai pada itu stoa satiko na Tony Bengarabi eno bukuni e-transport merabuki ira ko resenga ni sekilarau tiko na ni app be ira ko ndo ba ko labo mai ba ko sibe na remittance na M-Pesa saran ba ko mai we ira na tukan resena bunre retiquiviti era ngai senga ni kilati kuna kena kata kito saro saranga mi kito tu barau merang ole mai kito na ngai barita kana kena ngoni sala sa cuk telengar to na tambana ni to roadshow kwara tiko na biasa viti wono lebu viti lebu kara tu mera garabi ira kwara se senga ni tora rauti kuna kata ni e-transport app go Bom betul bikin ini kata di bawah rumah nonton kalau bawah tekan bawah rumah malam-malam. Memang mantu nu cikgu ciri kerua, maru tegi cuma kada bang tegi di bawah singgil buna ikan beka. Se na roro, se na tahu tali bang tegi tiga di singgil buni kuah. Da bawah beri tiga biar runa na kanda erua, na turang tahu Andrew, bataki turang matang kali sefna ya. Main kamba ni lebu na Vodafone na bukan ni tuba-tuba. Kina bibisa usapa ke dori tiga na ngonongo, membaleta nonton garabi na leo ni bunua. Na tapa ibu na kena sa upgrade tak kena nom do sala ni bingara bingora tu tau na nom do rai una valeu io na upgrade na ve senga ni kabo leu na ve tambana kede ni bingarabi and then do reda ni sa da na ngona and the kilani sa ndonu mena ndua na visau me visau binak visau mena windonu i botanga nganra leo ni banua sa maina ronondo luchinka vitu atika bubayan kina na i-transport kadiviti kito reida na kena sa ratika bubayan tangan leleni panua sa marau tangan mena leleni panua
Tuna sonanguna nandrendre. Yo sa may adho pamay nambaki ngo, teka pamay nambaki sau kita usarai dani sandondonu me sa yadho na beisau. Yadho na beisau me mbaleta me pakarorota ka berleni panua. Na kena pangantaki na e-transport card. Iya. Pagambimbi matay na kena top up tagi na card. Na pakarorota tagi ni top up. Kena karua na kena redeem tagi na ilabo kung rangoner sa top up kina. Watala kina. Me pakarorota ka birna lini panua. Na nonra top up tagi na nonra lini vale. Sa salangkay musuka na nonra lay nangona ni lakur lay lako na stoa sera lay line itu na be booth ni be basten ni sara ni taka na top up mo sana parorota sara ngabir lini bonua na nonra bito sa kina be singa undo bir lini bonua undo top up taka no kukat membal taka na numdo be ngarabi so ngona kata tu na singa lain duri tul tawan lini balaw o chanda lain bunu tu so ngona miritu no tantali susutu kembal ngo en musiko ko lebo ko na na yalo ya nungu kad maka otsingo kebe kono kote ani do na requirement nungu kad nga sin do tel na ID se Vinaka turang matagali na upgrade se na replacement ni card kito pakai torjungo dan itu store moni ngole batanga ini kena nomini ID nga do nga valid ID kito na takabangan verification me kito redangan ni na card register juga na domni sana upgrade sana nomni card se sana replace te kisara don fi turang matanggali binaka na upgrade ko pakai authority kungo turang matanggali na matay se na karua ni nomu card ko ya ko free ti ko ke pakao sangole mai bana ni tusto kito ngere dani sakatuli ni nomni card do na finga kito na charge takat ko $12 $12 dono right $12 sini wiliki na sini top up tag banam card aso ngani card iyo so ngani card okay me obombo te kemne leni buno sana mata tchukre ve talla na singali bungo kembale $12 so ni card e ke basalo re no history ni bugi yali chuno mukade alright sana ngai use te ke na kavo $12 kene sao iku sana ngai top up tanga na no mi bondo membale tan no mukade kavo na kena issue taki bota vo irna yali non rakad na dabla vita tarabse na requirements kemdo na ngandrewa Naka kesa yali naka di turang matanggali na toto patitingan na dito requirement na nga may replace tagi kinan na card na binakatitingan na valid ID yo sana bato tigo nga pa na card na kabida ni card sa replace tagi tigo pa na eday customer se kito nang gaire na kasama ni katulu se kaba kit na charge tigo nga na $3 fee me tibu chu menangon sa takat kira bibiso nangon gopong bote ni artu dumay talo chu ni toka di kata na kian na osun ringiti ko na stoli bo ni Maurice nangon go beir na sa bisu takanon rekad bo bote sa maru tras artiko non top up tanga non taliboni kira non do redeem tanga non taliboni kira non top up takana non to bondo nangone se non bondo ni Regini Valley kira bika kete boya ko bombo tenir sa maru takat kuna bingkara bisa senga tala lain balabu senga tala na laki tu menta rentul 10 menit nangau na kabi binangau na kabi bi kada tu na bi kurta ka so ngono so sa dala tan rambas non relin duri tu ngano rawara ka ti mer top tak non rakat kembal nangau no kedani wawa ya sa tanguti binangau no go ka ngambimbi me tauti no mu wallet mer no to kita ka kina no mu app ni ticketing Baka ro talo chikino turana to Andrew pataki sefa ena singa lebu binaka nikua me dam sik manango ngo sona kunru to dingo mchiro nro to dingo mabakali me berlin bonu binaka turang matanggali lebu na kunru kito dingo matiko na nito line ni bengarabi ena e-transport line na 252 so tanga na kunru kito receive kito dingo maba vale buena nito tambana ni chat sena informele me kito do o zingo mana kunru mai verna luni banu ena buku ni bebe sau ena buku ni lebna policy MBU in place membalet dengan replace ena upgrade tekini kade yo kito sa lingoma lebuna
pakasala dingo malibu sarna kunru ka kito sando bari takatinga verto na department ko verto handle takatiko na e-transport kami nakikina bikito torang matanggali kendo na products endo na service kito launch taka endo na kambimbingo bikito mikito ndo dingo manabe feedback sena kunru mai verna leno no mikito ndo vaidor kina sona kabini binaka se me na binaka takitalikina na be ka kito ndo launch taka se kito ndo offer na market ya bako siving na e-transport app hung kasar na feedback itu zingoma pati tama tabi to sakit bising ada tiu kina na sinreniali kina kona katu vita lota singa silibu ko kona kade ruanggo ratu tau ni sa pangreta kami anak kadam kina be features sesuai tiu kina pati kina kan romo tonggorian matamuni ni pematal manta kina singilibu ni ko. Yo na kadom-dom na nondra ngoni buli. Iya. Iyo sangan intinte mo pana batasa chunga na nondra na isauni nondra ponto-ponto na ngoni buli ko sa tupan-tupan kana kadom-dom Iya. Na bika kede erao ni ngarabi pana wana app. Iya. Kena kadam-dam erao talangani ngarabi. Iya. Wana kadom-dom. Iyo, sangan into na kailan duindui. Iya. Iyo, na top up, na redeem, ni kadam-dam, wakatalaki na nakandom-dom, raw talangan ni ngarabikin. Iyo, na kabi na talaki na app, sa raw talangan ni ore chuko na balance chuko pa na mukad. Iya. Bambimbi verna na mungone buli, verna nanday suli-suli. Iya. Yandara ni kila chuko, sa vida na ilabo sa abo chiko. Iya. Vida na ilabo wanita ka chiko na lumanindo na madawa. Sandara ni reda chiko me kuwa ni ado kina ndona lenga ndona ngona me ngai lako ni na leipon ndona ngoni sa lala chiko na kad Uso si ora tu tau au taru mandangane singilibu ni ko kembal ira talanga ngoni de don mera wa telefoni. na kabina ka kina na e-transport app ka bongo Iya. na okwera ni top up taka kede na kad ni leni na mo matubali. Okay. Kaya mbali orto na ngoni siningan rin merto wa telefoni. Dono wanaka. Ayo. O ko ronga na itumbu-tumbu. Sando vera usa ndo sambo siya ba wala okay. O na sana na itabiti ko me top up te kemdo. Right. O ko nga sana ngay download ta na app. Right. Sana ngay toro may na send may na nona M-Pesa. Bito pa na nona e-transport wallet. Ko sana ngay top up ta ki irto tu na ngone na isul-suli. Ngona nga biso mikina top up te kirto sa. Dono wanaka. Kemni ni tumbutu ben dervisus ba mo tini sama tatat sio na itu kaya ada singilibu ni kuwa. Senga itu ku ni me rava kad na lubenda na bugni bibiso sa dongo me rayando saranga na telefoni. Senga otaba ta kina ron ro top up tanga na kad ni ngone. Na bugni laki buli sena vito seki. Ada basing to to sarja ni ron tambi sura turango ba na wali na non to vita longo. Ada bugni kawai dawyado nan bango kenda na kad makawa ni sa se ke baka tata nugu kad makawa au bagaila na kad sugiloma kamanda kenda na balance $5 sakada de sugiloma $5 na kad bongo endua na ngalale tiokina ke rauni tu kita gimana $5 ya mai na nugu kad makawa kina kad bo se etapa na itu na politik na. Binaka terang matagali na kad ni kemani damage se kamusu ba ko sibi. Iya. Ndona kana ndende na toso na ilabo tiko kina bana new card Okay. Baleta na kad ni e-transport card ke kai kabo se ko kamakawa kai kito na binakata mena tiko binaka na kad me kito ni transfer ta kina na ilabo se me narani tep ta kivana misini Alright, andono, okay. Kaya sa kamuso chiko na kad nandren rebi kito me kito na tep ta kavana misini balta na sinrani rit ta kana misini na ilabo se na balance e botiko kina me baka idori kina na transfer Dono. yo ya bita ndo talanga na kunra kito adingo me na nito line na ndo limandua ka kito sangati ndo na unisala ke baka maniado na kango me na kito serauting ni transfer ye nongo sember chingan to parita kito me nito technical team kito nita ke baka samaniado kito nang gewa setan Dono bina, ndo tala na taro botu me biya wani single ko bikim ro na wekango na kabari lebu na Vodafone. Baleta na nugu balance na basi kitu na nugu telefoni.
Ndira ke baka na mani ya vambe kana ukar se mani kecik be kana ukar sin rombang ni tep taki. Den dombe kana ngoni sala mai muri ndonge taka taki na. Ni na nagu balance na chukumbe ngana nagu telefoni. Kembale na balance arun top up taka na nortun dui card na ngone mai vale. Ya oyunga saran to tele nagu card bu. Eda ba tombe ka? Patay sa lengan nung card makawa. Na nagu balance na mas chukumbe nagu telefoni. Yang pasti mungkin nunggu balance. Kebal nonton bang nunggu kadbu. Sarang kebal kata kau suma. Ena kata kau kebal kau sahut dua kali lewas sama nunggu kade. Iyo, na mendana no matiko. Iya. Me baka nanda mbausi. Iya. Iyo. Ni sa yali na mbausi. Sa yali wata na ilabu tukina. Right. Orang na may replace ta katal nam kad. Yo na ilabu sa tiko pa na kad maka na mbausi ya sa yali. Right. Ona may replace ta na namu kad bo. Ona somo na tulan dola. Ano semua telan tahu. Somo na tulan dola. Iya. Iyo, o sana top up ta katal na namu. Top up kad. tak. Iyo. Ya nunggu balance ni nunggu kad. Ada cunga apa na ni balater ni. Siang na bata na e-transport app. Iya. O kwa ndote ni na kena wallet o kwa. Oh. Kwa na wallet o kwa ya. Right. Iyo, baka tuko na mbolim bange tuko nga wala ng bange. Right. Iyo, ngono iko sa transport ta kami na wallet kina card. Iya. Mo sa redeem ti kwa sa nailapa sa lako. Sa lako may wana nung card. Paano nunggu kad? Sa lako may wana nung card. Khusus yang rotor kebal nunggu balance pada nunggu kad. Au sinro ni reda pada nunggu telefoni pada app. Wawasar kyo may Baka po kyo tep. may tap. Oh, right. Iyo. Okay, sakay matata. Iyo. Sakay matata. Vikim nino kada bombo tani kaya kau ni tigo na lain ni taro ya ada single ni kuah. Bombo tani sana matata bina kaya saka bibi nonta maro bina nonta kad. Meka kuni ketiki se kada se dona kaya manata. Baleta kaya kaya cikgu lo main dona nomu balance $5 se $9 se $5 kaya kaya sana kada dan rendre merto na taka le mero ni to soy nomu balance mana nomu kad makawa kina kadbu. Balatin sa sinro ni Willy kana misini. Bombo tani sa matata ya weekend. Iya. Ana siglo nuko bikem na kadori ba rong chibo na dona po dona vital lo binaka baliti kada to to lini bonua na bugni bakar di mala romeno do bulang tiki na turang ruana wekanta Andrew patake turang matangalo sefa en salika kamburaki na VTFM na vitalongo bikem na kada vito koni kina weekend na kamba di binaka Vodafone. Pochuko matiki tongo 10 minute en bugni vital lo to to kana singalevu ni kuwa matakali ke ka sonangiri ndo dingoma era no tambana sa ngol me kinen dono kundru do baka tapa nambala buningo na tarike mundo wole kina na lenga ya Binaka matagali sa nabitar tarabini kaya na yato era dingoma nangiri o cha sang kita wada Binaka kito matagali namuna nga kito dingo makina na kunru ni may birna leoni panua may balata na e-transport card kito nanguna patangaya sando bako sarkina bertuna department kortunggara pati kuna e-transport na kena wali doktora ono sindra ni panto take ke terang matanggal na kena time frame Dono binaka? promise ta kana time frame ni kitondo dingo mana kunro yo ka kitore ni wasia ni ngona nga kitore sifte kena na batau tiko wana kunru ko wasi mai iya ke bakai ndona ka mena wabina katekina na app se na bina kati men dona bibi so bana app se bibi so bana policy e bisa bata tale na department ni Vodafone na wakaukin na kunrungo merani ringo makita na bi party sa na bi department ni Vodafone iya me kito nang gerani rida ke ka rauni ba do se senga yo bunga lebsar na kunru kito ringo masa buke sarabali na bibi sao wana nito e-transport app bakusibing ko son na kundu kito ringo mando na singitinga na matongo na bukwaliti nga ni top up na dava na top up ni e-transport wallet batamba kintu tinga bana M-Pesa dava sila ni dolar kina bana bimbange mena rani ringo mimikina son na sende mera ni top up kina na e-transport wallet na bukwala nga ni singay tiga wallet nga ngona nito e-transport app kito sa tiga warauti nga bana M-Pesa batabungan na leo ni banuay viti era banga taga tiga wali bana M-Pesa ndo terang ka kito na sindra ni bayar rangon na top up may banang bangke kito na kere-kere tali berto ng bangke merto nandonon to gateway se donon to unisala ni meduro may banan ito app menara ni rara ber na leni bono me
top up ngamai wana nonra bank account wana nonra e-transfer. Salongan na banon raya kedisau sarwase wase saranga. Kung kay serenggo kung kay wana e-transport ka de. Iya, me kurela nga na ngono talanga mo na M-Pesa sa araw ni lako may na nomu bangke kina nomu M-Pesa. Yo, kembali balasin 100 tali sa sangat talingan rebi. Me kito nduana ni tobi vinjinjina tikirto nama tambani bangki. Me na transfer direct may na bangki. Baleta ngono go sa araw tiko no transfer may na bangki kina nomu M-Pesa. Asa bang di tagi siguro to? Iyo, na bangki kete sa araw tiko ni pa mo transfer may na nomu bangki kina M-Pesa. Namun ko saraba vantai kete na BSP na ANZ. Iyo na HFC sa vantai kete na ngon sala. Mera top tang nan M-Pesa may na non bangki. Non rambange. Iyo. Omo botri sa itu turong rong binat subi kaya dana sigil bini ko bi kemne no kal. Kembali nangaw na nga ikoron ni basi ka kina don na tabani ni grabe ni Vodafone sen don na kina outlet na no mulaki top up. Sen no mulaki withdraw. Okay mantanga. May nanomum basi ka don na lomani store ni Vodafone no mulaki top up sen no mulaki garib. Pabibisu man na bitalo ni sigil bini ko na kina top up ta kina no mulai bakadur mo kina no sende. Na nangaw na sa tiga po me ko mat nangaw na kangangan rin mo nango. Iya. Mo na may visa utangan na nung card upgrade Right. kina card vo. Dono. Ni sa visa utanga utingan ng kada sa rin yung download ta sa na i-transport app. Right. Nangaw na sa tiyo kinabi ko na i-transport app. Right. Sana siya nga talagang doon nyo ngalamay na Vodafone. Kaya tiyo ko na nung M-Pesa wallet. Iya. Nano mo top up, nano mo redeem, nano mo check na na balance. Sa karaba kita nga namo talwon. Okay. Sana nga talingan gyawala ko may na Vodafone. Wabo nga, kaya baka sa may isang ni tigubi ko na telefoni. Iya. Era ni wayanta ka na e-transport app Alright. Iyo. Okay, ito o kada kachung gobyerno kandar tirno kandar tumena kor sa tunon ra bank account. Kembalir na sikutiko be ada bitambane so meron ni tawakina na non ra wallet ngo. Ni M-Pesa. M-Pesa. Kombe ka Iyo. Okay, obo mo sa mata tsuga weekend en single lebu ni kwa. Ya, bikimne no kat total na sana go wa nguna lebu ronto may tawo tu na vimataka era via kabi. Pombibi na non rongole may natakataka ni na lenga ni misini. Sembo kumbe kana liba-liba. Ron robo matalaman na tikina. Penaka matagali ngorin to na lenga lebu kito wasotakaya en vidabata na mata singi utingango kito rida na kunru mai banalo ni banua na bukangani lain balabu ngona kito experience ta kinan dona outage banani to system yo na be kunru kede ko kito adingo mai na singaya kito sangai takapan dona ngoni sala ke kama ni mboko na liba sa down na internet na misini and operate nga offline. So, Okay. na leon banua randang wale mai randang may top up and sinindo na lenga wana misini but ko sana operate talaga offline without the internet o Ya baka kena misini ko tsunga nambasi. Iyo. na misini na lomanin basi ko ediri chuko na offline mode Sandina. bako sibi ni sonambasi rangole and banua ya sangani catch na kina network Iya. na tap teknikat na kina pakata kina card ni basi na dingo machinga na misini bato ko operator tinga offline ya nangona nga na yato may kina na banua na rani catch kina network Iya. sanangay rani kitong rin rin na system na musu-musu. Misar nang pambasi kamay. Iyo. Misar So nang nag-update pambasi na system Update na system Iyo. Okay, dona yalo go uno pa tak mata bikim raw. Pero no kata mena korro reveng ol mai ngai rasing ni bakan donu imera na taba roni bakapuna na sinir raw ni bondo en dona liribonwa. Vitala nga kitu kunchuko ni tao chuna nakad. But so na do tursiang usugi po tao na minggo. Kasi sinro ni wili kitu na misi ni so nakaba. Na taba tambe ka ni bona. Na tambe ka na internet connection se na bona. Siya baka tuna sa tuna tingo sefa. Iya. Ningo na
na misini chukula minimbasi ko operate ko offline mode tu ke pakai on chukuna network se sega na network o ko era ni tingo makita na kan na wili ka ngoko na wili ka ngoko ya be ke mele bonua iyo na ka langa na sega ni daka poko na sega ni se torten ni lawo sega ni parta ko me real time baka na kira ngona ni ngona online tu kina real time ngani sa tep ngabango sa la ko ni lawo o ko na ngona sa mbasi ka kina bonua kitskin la network sana ngai ditakta ko ni lawa balatan ni sa ngai row wendu tai watana network watana kad na sistem ni mbasi wala ko tiga Uso cia ora tau e basi kita lembi ondoni tuku membalatan no muni tala no ane sile buri kwa tu sa lebi talo manda kina kendor bono chiku mai bagaya ora nonta bonua ena pa mi bira kurita taka lega kina network ngai so mbasi rua lako bendor bonua mi so bendor bonua senga chiku ni ketski network ira ne bona non kad sa chunga kina ne bona mai point A kina point B mai na point B kina point C na kad Sara tau singa kira na ponto mai pada point A kira point B sega ni wili ka chuna misini oka ga ponto mai na point B kira point C through na ponto ya yero ni ponto e ngani tanga mai na point A kira point B bala tani sember ni kache chuka ni network na bonua endon menge wili kira na misini mai musuka na kad don ba ni tu sa chuka na buni tikina Benaka matagali na ka e-transport card na ngona tep tikina bango ke pakai lorai ni sini tiko wana vanua kabata kichikina network ni ke pakai na sini lorai na balance na musu wana app na musu quest na reserve tekitiko na ngona saranga sa ngole mai wana vanua na kichikina na network na ngai release tekina reserve balance ya ke mani ngole mai ndona nito customer me ado mai panandona bono sa catch kinane to kwesa na gaire na real time balance yo nangona kwe ponto kina panambasi ngone kwe tep kina ena reida ni sa musu na non ne ponto yo banana app na lo reaching kina na amount ni setiko nga na kana takabanito system kona musu ya kwe na reserve tekichiko nangona sa ado ni kinoko bana point B me bakania barita ka sama ni bana point B ngai network covered area na reserve balance na ngai release ta kina deduction mai bana na e-transport app se bana balance bana na card ko sa ngai reda talo ko na real time balance sa ngai ni ya mi kana na batulo ke ka me mani top up tale me ngole tale mai from point B to C se saro sarangani top up nga bana nona e-transport app Dono bobi na kamo mutini totok beke na bitalo ni singli ko beke na kan sa bobi kan de vitu wal ganam niti min dona kaloka na singli bende dai totok bobi tiri bitalo vero na turang rua kadi marra una singli ko ni rutan bitiko mai membeleta no muni vata taro ni benua ka kitu bombo tiri karingo ni sa ni momoti ga na bu ni italo no lega kena bi wese lega membeleta kena botori da tekiti ko no to binga rabi na kan da lingi binga rabi ada kabar na Vodafone na single level kuwa pero tau Andrew patake turang matanggali chef na ya sa ngusi ko di pokok binaka na salika kambura ka PTFM ena bukun rando di borong ena nomro sule chuno nomro ngauna na nomro room patambata nomro ngole chuma na 231 oi mano ro isu bana kana mai mbulongo tsunga na non rambulan le benua ena bunin do na ulu tang bimbi to vitalo chukina ena single level kuwa ena tabari mal bekim na kada single level kuwa rado tau turang matanggali kalau ngotio nang garabitabi ada company lebu na Vodafone. Na valeu. Trona marama se ko ana non de bari mal single lebu kuwa me adaba non tanga no katarava. Go kurmundu